Delegacija Koalicije za Kraljevinu Srbiju, koju čini Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira Karađorđevića i Srpski pokret monarhista, posetila je Arilje, gde sa meštanima i lokalnim predstavnicima stranke razgovarala o jačanju naše države, zašto je neophodna bolja populaciona politika i posebna podrška porodicama sa više dece. U Kraljevini Srbiji majke sa 4 i više dece odmah će dobiti nacionalnu penziju, ako žele. Država će obezbediti beskamatne kredite od 30.000 evra za mlade bračne parove sa otpisom trećine duga za svako rođeno dete. Jer natalitet je naš prioritet. Koalicija za Kraljevinu Srbiju podsjeća da je Pokret obnove Kraljevine Srbije pokretao više inicijativa kako bi trudnice, porodilje i porodice sa više dece dobile bolju zaštitu i ostvarile veća prava.